Kashnong rung kadai balap long nung kong ya kajia kop ruai kasi hari kasi kata haus nam khat kanda nyopusau ter ya kani kajia kop lap long ru man la usnam harangkat bat kabam khanashnong bat kuei de kita masale kmen kum kaya kop shat bat kuei bat mentau usnam arjar arpusau jo ubnai rempang kalakan jo syakasan pusnam pura kajia lanti na 12 dang nung kong yaka Kashnong rung kadap da kajing sukmen ka bakraw bat kum ka buram bat kajing snungu yakiti kinong sang yakani kajing kop ruai kasi kam tam ya uprum sing khongwer bam kwai hadwar ublai ubalong uwei ubah kmat nap deng jongki kum ta kashnong rung hakajing lam jong ka yakop ruai kasi golden jubilee committee bat hakajing mat phang jong usudar ba idemon khongsa haka khalai tarik urempang arjar arpusau dak bahe bahas dan gila pelong ya kejia kop ruai kasi hasnong rong hi haka balawan palatsan pangut ki kaitor kasi nak lengkari kasi jantia banya keriat banya rio haloren san kat ubala kat ubarem lala kasam lawan ban pli ya kete kejia kop ruai kasi daw MP kalok sabha na Shillong uma Vincent H pala haka jindon kat lang ukaitor bapa ko jela uma Chesterfield khongwer iba shibor maukon bat kuei keblasha khot snubha Golden Jubilee celebration bat kajing kop wai khasi minta gasung hakane gaji Jacob layo banra ya ka kerdan ladu daw samlakit kupar nong sit na kanshi hakasong pisa ka basan pho hajar tengka ya ka kerdan ka baar layo banra da ka samla marbelin kshiar nasmen bad ya ka kerdan ka balai pat layo banra daw samla dio medi ding do na klish nong sora hakasong pisa ka bashi pho hajar tengka lawan ban bishar ya kani gaji Jacob da arngot kimlong na All India Radio Shillong kata iba rilang jerwa bad iba Ferdinand Khar bad na kaliang jokine kinong bishar kila persngau syakino shimmata kati kamin bakin shim yakina marfuan jongki kin aya kalat ban lait wai ha All India Radio Shillong
สิงเสียมเสียมกาหิมาน้องคลาวอุเจียดบัญญับหาเป็นดีบัญญากาลงเสียมราวหากกาดนูดบากุมกาตาเป็นเสียมอิรีกาเปาน้องบวชน้องรำตัวสาเงคาร์ติงกาเปลียสาแฮมอิสกันจาเลนเดนกิลูมอูจาลาชูกุดโนกาเบทองลาตับเมนทีอูทลง Kadai kasi magkano ba pi po yang ni jaka? Kadika sian ke Baningkong yang abangan poy hari ini ke Jaka. Di lagi job bulsti nek no di job yang ni kampuai. Haka jinya inti ke jongate ngala simenta bun ki competition. Ti ngala ju job kidan ki banga job ru bat kidan ki banga poy syak thong ru ki Jaka ki banga ngala job ha kawai kadai hanong stone. Bat kata kadika voice on bala penyat Jaka. Apple Society jongka West bat ka South West Khasi Hills te haus nam arajar art howay ngajab ya ka singing competition ha Cherry Blossom Festival ti kani ka pamentah kidan ki we ru bala penyat ya ka ki SU ru ngala under 18 hantu por banganang dap khat prasnem te ngala job hantu ru ha ka Baningkong ete ngala sedang ruai kade ha ka por barang dap hendriusnem te nang tu pade I memi papa janga kila ki yalam lenti yanga bangang ngan dry ha yung mane ne wada ki rensan te haka por bangan dap suppose nem kila pral lenti yanga bangan le simenta ki competition ki baper te nang ta kan ngasa ki soprang ni so kumian walang yang poi sya kata thong ma ba long nangkong ngim walang yang long nangkong ro ni so kumian ta long lai long baan mo long ayawan lai tristom tu mah long sukumian hai tai No pi po syak ni kampuai. nangkong e tadi ba ngaya kendu ya parasno ngom to te ki khot benya ruwe ta ta hadian pan nang ta pan te siapat ni thu kan ya isa ban chailang hadian pan nang ta na isa ban chailang te isa ban chailang mukim nang ta hadian nang ta pakin sa ya lam nantai patita isa yangi adu bangi long nim tangi pe kleng ya li ruwe kleng ki yali program prepare hasnong ala job tamba shaban hasnong te kadi kasi manukong banga job ya competition ba kadi kasi manukong ro bangan yakun shabar hasnong Dang ni sakmat penya simeta ko ni simeta. ho nang yo msib shu na kadi cingcap mang yo msib shu bangin nang ya kau shu nang ya prestom shu mangi ngide baya ngide nak kacuk ka institut ni ya tiam ya liput lang ta teh kacuk teng ya kendu unta kenya gini sia baya tiam lang nang tapat ni ya ruilang ililang kat seba dan kam nya li